Silibandla le Women Football Association. Siyabonga ukuthi namhla site lapha. Sibonga abatali kakhulu kokuthi basikhiphele bantwana ukuthi bete batodlala kule zone yaKaNkomo Miyahlaba. Siyabonga kakhulu nani bantwana lokho ukuthi niyatimisela nibantwana labangemantombatana njena anikabukeli lokho ukuthi ngathi ifootball yabo babe kuphela. Siyabonga kakhulu nifaka insayela kulabanye bantwana labahlele emakhaya ukuthi bete batodlala angithi. Lokho kutanisita lokho ukuthi naleti ingcondo tenu tihlala tihlakaniphile ti-active ungahlali nje ekhaya wena nje wabukela i-TV kuphela ube nesport nje lo senda kumtimba wakho utohlala ukahle. Siyabonga kakhulu sicela nje ukuthi sibonge nasendvuneni leyabona lokho ukuthi le nkundla lena iyayidzinga le activity ukuthi kudlale emamfombatana. Si Women Football Association sithi babe Motha siyabonga kakhulu sicela nje ukuthi ungadzinwa uchubeke nje ufake umfutho uyifake nawe insayela kulabanye kuleminye imiphakathi naletinye tinkundla ukuthi bende kanjena kude sitokhona ukuthi lo mdlalo wabomake uchubeke uye embili sibone bantwana labanye labancane bangena batawugwemeka naloko ukuthi kukhanze ukuthi sekuba nabo teenage pregnancy nabo drug and substance abuse naletinye nje itinto letibheke eceleni kulabaphathi bemabhola bemaqembu sithi sicela nje ukuthi basifundisele labantwana kakhulu kokuthi umntwana kufuna atiphathe kanjani naka intombatana kude atokhula abe ngumdlali longcono kusasa. Ibhola ke seniyahola ngayo so nawutimisela nje lana utawutikhanza nje sowusidlala nasemacembini lamakhulu so uhola ngakho nemfundo ke bantwa bami ningayiyekeli neva nichubeke niye esikolweni nibalalele nebatali labanivumela ukuthi nitelana nitodlala. Siyabonga kakhulu nje ukuthi bathatha isikhassitabo bo coach benu nabo manager benu batikhandla ngalokuthi lamaqembu enu achubeke adlala. Batali emakhaya sicela nje kubathembisa ukuthi bantwana abakalahleki basetandleni letingito batawuchubeka nje baphatheke kahle kude le league yethu ichubeke iyembili. Siyathembisa ke usithembisile nemhlonishwa kokuthi longu babe indvuna itawuchubeka le tournament yethu le league yethu lena yaka women nathi sing Women Association Football Association sitawuchubeka sinichaze. Siyabonga.